Yo'qotasiz, salomat Shaba xayr, man na vaqt yoftамки амин конкурсамая ба охир расонам. Инҷа мо духтаро мана қадар тӯҳфа мондагӣ будем. Барои духтаракое ки нав ба кор омадагӣ буданд, нигоҳ кунедтон. Так, мана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подарка дорем. Ҳозир инҳоя ман барои соҳибош тӯҳфа мекунам. Соҳибои ҳамин подаркаҳое меявам, худо хоҳад ки. Ана так, якум сар мекунем, наверное, аз обувь, да? Ина разыгрывать мекунем. Ин женские кеды на выбор, духтарон. Надеюсь, ҳамаш шуд тамошо карда шудостанд. Ана ҳозир разыгрывать мекунем. Ман инҷа рандомер медароям. Так, мана. Инҷа ҳозир участникҳои нишон медиҳам, чанд қадар мо участник дорем. Мана участникҳо аз 1 то гӯем 125. Инҷа меравем. Вот тут вот. Минимальный 1. Иснаш 125. Ана ҳамин қадар мо участник дорем. Ҳозир худо хоҳад ин кнопкача зер кунам, агар рақамеро интихоб мекунад ки соҳиби обувь мешавад. Женская обувь на выбор. Размераша, фасонаша худо хоҳад ки барои худ интихоб карда мегиранд. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Первый подарок. 30 номер. Сейчас посмотрим. Инки. Так, ман уже худом волнуюсь. Так, Рахимова Сафармо. Так, обувь. Хеле нависам ман. Ой, 30, да? Чтобы ман вай кунам. Чтобы ман донам. Якумин подаркамоя мо аллакай соҳибаша ёфтем. Табрик апай Сафармоҷон. Соҳиби чӣ шудан? Обувь, женская обувь шудан. Ҳозир акнун сумочкой разыгрывать мекунем. Вот эту сумочку будем разыгрывать. Так, ин дуюм ваёмон. Так, ман инҷа не повторять монам, духтаро, чтобы ҳамин 30 номере як бор дигар повтор накунад, да? Акнун сумочка, соҳиби сумочка кӣ мешавад? Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. 6. Так, идём. Икромова Мафтунахон. Так. Вот. Так, сумочка. Шаш буданд, а? Вот. Акнун. Разыгрываем сейчас. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим гуфтам. Давайте утюжока. Давайте вот утюжока разыгрывать мекунем. Соҳиби утюжок ки мешавад, ҳозир мефаҳмем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. 57. Так, 57. Ким буда наклон ҳозир? Полодова Зулфия. Да? Полодова. Ой. Так. Зулфия. Утюжок. Так, 57. Акнун. Меравем. Фен разыгрывать мекунем. Вот этот фен разыгрывать будем ҳозир. Так, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. 123. Так, 123 духтаро. Списки мо 125 бошад, 123. Так, Нидоева Курбумо. О, так, чипавай кадос. Подводить кадос. Надеюсь, вам все видно, духтаро. Нидоева. Борт кардан 123. Фен. Правильно? Нидоева. Так. Так. Ой, 123. Все правильно было, да? 123. Нидоева. Все, да. Фена разыгрывать кардем, духтаро.
Так, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим гуфта, мана ин чи сотейник чай, кастрюль чай, сотейник чай аст, майдача. Вот этот разыграем. Так, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. 118. Сюда идем. 118. Тамошо мекунем, ки будан ин кас. Так. Шарипов Некруз. Шарипов Некруз. Так, ин кас ба фикрам Шарипов. ин кас ҳеварашона кадом ҳамкорам ҳеварашона регистратсия кардаги буданд, просто барои хариди фурӯш ба фикрам ҳамон кас бурд карданд. Так, так, нержавеющая кастрюлькая ин кас бурд карданд. Чанд буданд рақамашон? 118, да? Вот, 1 2 3 4 5. Ҳозир сетаи дига туҳфа мондааст, духтаро. Надеюсь, ҳама чиз шумо намоён, духтаро. Инҷа чӣ гап? Инҷа духтарако туҳфа гирифтосиян. Акнун сковорода. Вот такой вот сковороду. Сейчас будем разыгрывать. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Так, подаркача бахвалат рафтаст. Так, 58. 57 буд аллакай, 58. Так, ҳозир меравем, мебинем. 57. Ой, 58. Тешаева Шоҳона. Духтарако табрик. Ой. Так, чанд будан ин рақами? 58, да? Сковорода. Вот акнун вот такой вот вок. Ин вока ман худам мондаги ҳастам, духтаро. Мана подаркача вок. Беҳад зур, ман ҳар рӯз ин истифода мебарам, духтаро. Беҳтарин качество дорад. Так, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. 49. 49. Қосимова Умеда. Қосимова Умеда. Так, вок. 49. Так, еще один подарок. Тамоми подаркомон, фақат чала телемон халос. О, тут волнительно уже. 1 2 3 4 5 6 7. Да, чалаи тело будаст, мондаст халос аллакай. Чалаи тело. Всё, я волнуюсь, духтаро. Хай насиби касе ки бошад, илоҳӣ рӯзои нағз ба истифода бурда гардад. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Вот тут вот я очень сильно волнуюсь. 121. Так, идем. 121. Умедов Акмал. Так, 121. Ин кас навичаки ким буд, интересно? 121. Так. Анам хеле, духтаро. Всё разыграли. Рӯзои нағз ба истифода бар ин подаркотона, духтаро. Касоне ки мехоҳанд қатъиёмон кор кардан, марҳамат, номерои мо банависед. +7 977 765 92 95. Номери ватсапи ман. Шумои ҳамроҳ мекунам, қатъиёмон кор мекунедон. соҳиби ҳам хеле тӯҳфаҳо мешаведон. Бо аз тарафи компания соҳиби тӯҳфаҳои хуб мегардидон. соҳиби кори беҳтарин мешаведон. Худо хоҳад ки, духтаро, ҳар 21 рӯз маошҳои хуб мегирифтагӣ мештон. Раҳмати калон касе ки дар эфир буд, қатъиёмон ин эфирро сахранит карда монам. Духтарое ки аллакай ҳозир дер шудаги аст ва бо соат 1-2 шаб аст, хай пагоҳ тамошо мекунанду дигаришона табрик карда хурсандӣ мекунанд. Раҳмати калон, духтаро. Ҳамдамов
Худо, я с ума сойду. Хамдамов? Наход ман Ҳомидов хонам. Ман бо Ҳомидов навистиам духтаро, раҳмати калон. Худо, ладно, изменить мекунему. Так, вой дод. Ладно, ничего. Всё, раҳмати калон духтаро, я исправила. Ана. Як бор дигар табрик ҳаматона. Шаби хуш ҳаматон ба духтаро, раҳмати калон. Не, аз куҷо мекушад акун? То ба сари ма ба блогер шавӣ.